Kumasi Asante Kotoko game on the Kwara United ebo Caf Confederation Cup. Na manfo bisa blogman na ball no he fan be live on TV. He fan be live on TV. Me no kasei the confirmation no enya betudwa. Ball no beba TV so. Beba TV so. Na the woman say one say Ghana Premier League no right ne de ekura adesafo no ye eye onua TV3 for busua no na emom no sa okobo Champions League na in the preliminary stages no club na obo no wo na wo to me say me match a me bo no TV station we me de ama wo say yi enye chinchina a chese kafofo no na omobe say ye na ebeyi game no obi antimi nyini ade a enya nnuru ho se edru group stage na saa de ne bebe na emom no for now no Kotoko kura tumi say preliminary round ya ye boyi de ono no betimi atusu station we anase station we say yi game no na amanfo nhwe bi enya Kotoko ne betusu na emom no de aya na ye ne say TV station for na ne ba Kotoko ho say Kotoko mu game de mi pese mi yi o mu game de mi pese mi yi o enu bi na esi no TV station ba ko wo Ghana wa confirm wa approach Kotoko say opeso yi game no na Kotoko nso ai den age atuma o masensan details mo no nyina wa ha in 3 minutes pe enya kasa tenten o asem no ba emu nchiremu ne emu nti ase aha Super 24 TV Medino Nazil Hamza. I wait to me after me blogman, baby blogman na edidika subo muno. Pacho unsubscribe ya no subscribe. Asante Kotoko international reaction also. Ewo hwa obe join na fi nkomodie na toa so 0247 107260 0247 107260. Yes, WhatsApp me na me de wato so. Na ma men confirm ma say Kotoko public relations officer and as a communication director and Udin Komo we na men so mensa kabie it was Komodia na Udin WhatsApp platform be so Matisa was a radio interview crab say about it na Komodia ne say Kotoko at the right no I'll say Max TV for and about mo say omo per right na yi mo Confederation Cup no. Yes, Confederation Cup amobo no. Ye per right no. Ni yi. Ena Kotoko fo mpanyifo ne omo tena ase na omo kan ya. Nti omo kan ya no asat enne Saturday a me no ka say no. According to the communication director of Asante Kotoko, Kotoko ne Max TV age atum say ball na Kotoko bebo prelims ne de. Eye Max TV fo no ene beyi. Eye Max TV fo ene beyi Kotoko. Confederation Cup ayebui no Max TV 4 na Kotoko de right no amomo enti sa Max TV 4 no na sese no abedi omo ho a omo pa TV station ahodo e wo Ghana no omu ye ombeka se menuanom yibi na emom no for now de Max TV e wo digital no so digital no usi TV po na wo de tua TV no ma stations eba no ne Fred digital na pine de no nso a obon se installers for no mo de pine bia bebo ho ama no eno nso ye satellite eno nso mi wogidi se omo satellite no so enti Kotoko Kwara for now is live on Max TV echina 3 p.m. uni akra hwe Max TV omo na omo symbol ne blue and white yeah Max TV ene eyi eno ne de wo